sebi presidential list no kwa party in fie na edi anim yeso be sa kwa kogina anase ma me ne oyi gya yato no o dabi e ade aye kwa kogina se nyame man ya ho na 2028 etu ye ni na e ade agina mu because anti party no se eye nyankopon na dom na se yesie ye ma me ne wie a ye ba benya bibi e frɛ no New Ghana Freedom Party. That is hymn 975. When the day of toil is done, when the race of life run, Father, grant thy worry one a rest forevermore. Today, we stand here not just in mourning, but in deep reflection. We gather with heart heavier than words can express, because we are not only saying goodbye to a founder, we are saying a goodbye to a pillar of Ghana Freedom Party, a pillar, a mother whose love, passion for the party runs deeper than anything you can think of. To many, she was just a joker, but to us, she was the heartbeat of Ghana Freedom Party. To many, she was just a voice on radio and TV, but to us, she was a venom, a fire that keeps us moving. Our pillar, Her Excellency Akua Donkor, whether you live or die, that fire will keep burning in us. Your legacy will never be washed down the drain. You left an indelible ink in Ghana politics, and no one can erase it. We can say with all boldness that you are the second Yaya Sentua of Asantewaa and Ghana. Your boldness alone is something that can put the Ghana Freedom Party move forward. You will be remembered as the first female politician who was able to form a political party. Your utmost wish is to become the first female president of Ghana, but heaven knows best, and we cannot ask God why, because our Creator knows what is good for his servants. The righteous Job asks, if someone died, will he live again? And he answered, all the days of my hard service, I will wait for my renewal to come. Job 14:14, NIV Bible. We trust in the Lord that after all your hard service to the Lord and your nation, Mother Ghana, the good Lord will grant you and will reward you to the bosom, to its side. So we meet again. Obatampa, Mami Akua Donkor, and no. May the Lord keep you safe. The year. Yeah, I'm referee. ADUMASA TV. Yemo biara kwa ba. Mama do subscribe jumadi no wa share jumadi no so ama wonia enya bi a share. Biaya me do ba bedru eya ankase adwuretia. Biaya ye mame, founder and the leader of Ghana Freedom Party, Mami Akua Donkor.
ai se bi ni krom ene na ye de waba be pie mu wa hanom no se de ye nyina ye nim no ma me to fom ene ena mpanifo ayi ade asi honom se ye mfanya ye ma me ayi etwato enti na ye ma me akua donko edampam ADUMASA media YouTube ADUMASA TV Facebook ADUMASA online TikTok ADUMASA TV yaba aba be pie mu wa hanom akunini na nintini ba hanom party amanyofo ene wona ekeka ho eba ha nyina no ya adwe se ne ye de omu nyina ebeba ADUMASA kasamfoni so ne wahu omo titiru ene ye maame ne party members no enso ene edin no mo ewo kanti kame ho na ye mowuram ti hwe machia no mo hwe dom ewa hanom nyina ye wona bebo ye maame akua donko achi dom a abodom pim an eba ababe hwe ye maame akua donko di twa eto na amane ne amamre so sanse ye maame akua donko ye de hye enti namu no ye se hwe ena nsɛmtrofo amfa amabonten enti ni mfoni se de ye maame akua donko ye be ye edi akai no ena uhunu no ewo emfoni no so nti ADUMASA TV bia ohwe free bia subscribe jumadi no MPP mperifo kom na B party chairman ne wona keka ho nyina aba ha ye maame akua donko ne vice abra no ye Frankatuni Ghana Freedom Party no na bedi akiri ene Roman father ono nso so ababa bedru hanom a wono nso so otie free enro na juton a wo ba bebo ebusua achi dom enti ye be pempanifo ne bi na ye no wo mo atwetwe nkomo sen ene wo mo sinim ye maame akua donko asifa kan ho ne ye monwram nya ye papa Roman father ye maame akua donko Ghana Freedom Party na bedi akiri de kan maame ne ho a wo hwe akiri e wa hanom ye mompine ne ne ntwetwe nkomo sen ene wono so asifa enedei wadaroma ye mo akwaba ADUMASA TV meje mo so enne eye memene nda tuntum ewo wiase ya wure mfida say ne neda no esitie ma I say enne the saddest day and 29th March is an say ye mamia na ene ni tu anamo and odman kuma wo ebe fa no 28 October 2024 last year and then Busiane party no aya adwenkro ekra na chi 2090 it's a name the happiest day and the saddest day yeah arehopa arehodia yemisa esi awko party ni mu sisi echi se na echi besi aye oh me dan say party ni dey say oni ma na say omo mo hwe omo mo tie ni ma ye ma me na chi ensay ye follow the legacy no bibia eda na kwan mu bibia da yie a enkabom enti ye minim se eyade a ye tu anamompa se ye chema afi emfie na edi enim de party ne be hunu wo sebi presidential list no ekwa party emfie na edi enim ye so be sa kwa akogina anase ma me ne wo ye gya yato wono o dabi eyade a ye kwa akogina se nyame man ya ho na 2028 etu ye ni na eyade a ejina mu because ye follow the legacy no say anya sakra ye mame kra bi okra no nya na nanimeji on fire born crying che yeah ade auto woni abusua ni ene de na oka kire abusua de me ka kire abusua enya abusua nko a kwadonko ye Ghana Africa wiase o yina ye de enya abusua nko ba sisi ade ne ya no enya ne ya nche de ewo no ba chotimase ndi e ka kire abusua ni se omo nhede na ye maame free mu emfa enkabom se bia enkabom eni abusua mu a emfa enkabom emra abusua mu na afen so ye maame da from yi se ye party Ghana Freedom Party se wotimi wakame ewo ho no ma ye emfa ye maame ewudai akwese se na Yesu Kristo bewu ma ye no de anigye de pepa areho no emfa enkabom ene kroye ene odo entina party mu na yentimi maye mame bi obia no nani enje iti meka ne se yenje mame wo iso na se obia obi bone on fanche na ye move won na bibia nya fefefe na bibia enya fefefe Roman father se bi mame akua donko na bedi akire ene yete nka no father o ma say mame general secretary yenya general secretary enso so wa hanom Ghana Freedom Party general secretary ene father o ma udin we did the George Afford, General Secretary, Ghana Freedom Party. George Afford. And they say, I think I say, say a debut of my brother Bomo, Mabutua, and any Sardano. The son say, Ghana for 9 years,
me mama Akua Donkor anamontuo bia or to a political life bia no me general secretary me na me no ekọ bebia enti ene semetwa me ni hwe benkum ni fa me mama yi eni ho enti ene enye dapa e mama enye na ene dai enye edapa pa bia e de mawo ye mama Akua Donkor said the vice ana na be de akire esidi to dwa no obi be bisa se sia no e de ne ye party no party ni ye kobiem ana yesi woni ho no sabi wono ne pagya ba enti ye jai amana kwakwada sa David ye mame no adwuma so obedi ye no enya de ese yetena ma ne ni suade hu no ewu enti party no se eye nyankopon na dom na se yesie ye mame ni wie a ye ba benya bibi e frɛ no new Ghana Freedom Party enya se yeti party foforo na emom no ye ba benya face foforo executives no ye ba be hia ama party no ya pagya no baby a ye mame di party du ye no e pese entra ho na se ye mame eda na munemu a we hu se oje akire no waje akire ama ni papa enti party ne de ye be hwe ama ya tutu ye niam eyie na 2028 Ghana for nyina be hu se ampa ye mame no ko ye no Ghana Freedom Party ye da so agina ya na mu general secretary me na party ni nyina se sia no edama be mu enti se me hwe na se manya me niam eyie ma party no yante ne nkam bi mu a Ghana for emfa ncheme enti me nso no me ntena ho e ma ye mame niam pa adwuma pa obedi ye no na ni suade hu no enwu ye be so party no mu nhihia foforo beba Ghana for be hu se Ghana Freedom Party ye ko different level ene ye jaye mame kwan on se me twato de ma ye mame me da se menua ene de ye mame Akua Donkor ko fare by Ghana Freedom Party oko megina party na nemu busuan nemu e de asida ama Ghana for free da ye mame etoye no emoa Ghana for e de aboa yen ye ni so na ye ka kire Ghana for say adwumasoro bi aye mame bedi ye a ne nti no omunya ne wa rehye mu no ye nso ayaka no ye be hwe say ye ma ne ni suade hu no enye kwa ye be som ne aye party ne yie ye magana fo nyina ahyedin ye magana Freedom Party fo nyina ahyedin media ejidi say ye mame ti ase no ne media no ntem ye kama enti mesre say ye mame koi media ye be kosoa animu atena asetena pa esanse ye mame ni oba Audi County Party e wa Ghana ha ono nso na media o hye mo bo se so benya ye Ghana president a obehwe mo enti sa nya nyina na afi ye enti mo enti media fo moboa ye be koso edimo anyanyankofa a mu odin enti no ye nim se mo so munja ye se ne amone ye mamete no ye gidi se sa nso na ye ba no nso no mun ye betena enti ye Ghana fo nyina hyedin George Afford Ghana Freedom Party almost secretary general ene no etwetwe nkomo yi